Normal Kenyam canal the content ba Rashame ba link Nuer online TV channel biakamal and wale shanka bakel ka faingwan ron kina dangro with jandangro with dich go jeno bana Rashame bana jeling lerandan and chanore which ka greater penal state kam kwaran pai kwan jang kirmi yadit men kev greater penal state Gerald James Kɔaŋ Chorale kana kuäärä and kef Nasir County James Gatluak Lew Thiep kami short latpan ajana gurno benung ya kejan gwasame kan kono niamre ler kana me mi jiram jidit kanor online TV channel naka jen wojin der subscribe kade notification bell der jetwain ko jan do dan bler kul mala shukaji ka jan do dan bi support kaje kanor online TV channel bana lere me ban jelinga gwa ka do dan en chaje non kaje ken yam bana rach me bana je kwen South Sudan ngoda telemal a greater penal state ngoda telemal Western Equatoria ngoda telemal Western Bargazal ngoda telemal gotten content tinteji Australia mayo tin kan dial telekamal ko kirmi yadit gor jeno be Australia mayo keli be jabat gor jeno be jabat alajen use opportunity me ko che Dr. Machar cheje yen kone dial ko kale intimidate ki gor jeno ken dial ne dial to be ka doy dual ko ba je kule join bene dial bo ko bonde die je shaje ne to wan long time ka Australia mayo gon ken teken la containment sare nge keten ko te de ni chanang to wa nge ka Western Equatorial State kere juba kit gwadan te ke juba amen greater penal state bana no kane to nge ke tetken tele ka ma changaran tele ma but jiran Australia mayo kane to kane kona cap kan ka no tila yen kula nen ka video nen go ite ne ya cap te chokor tani tele ka ma tele ma ko nge ke na ba nge no un 54 charging it tele je tele ma ma tel kade so chicken ji Australia mayo dia jikan ga shu yar no point ka roade ka roai chalat wajen a point a crime ko kuma mishalat neti ci pele no wa kan nge kabila kala wakan lo gorjeno kukala nakki bada shondien wa teleje wa tel neti de doy dual na mo shimo go en mi chiro de lare we dan ka sos dan ke le jen gwata me kirma yadit ala targa de min dit o ben ware ba ka ham ke ba kanak so jen ta dan de ten jen kula te kan ware te cha kogo te gorga jeno ba ware ba ka ham ko weekend ko te kan ka match no bikan war bikan ka yar so re ler kana me ban manan show de lat ko gwate dan ci kormi je to ko je shawude shwal kame James Kɔaŋ Chorale chwaja kwany ngai konen ye jarame dana cha jakane Johnson do nyano de kan ben de kan di ne tetere which kan Nasir de kan ka ben de kan ka ben ger ka che jan roda te ke jankel mi chura dio je kondi ala linga general dung jane ba che larne ne che jukume jogono la party dane spell ma ji jen cha fail gwade dane koin ka majurten do you fail ge jene jene very clear longo no konti kon kurti kon to ga greater penal state jene wi mona me kele any ditch mi ci baburu ci ga jak kien go ci baburu jak kadi de ni tin alo cha kurti de ngo ko rede so tel ne de yen kanang ke babur mi dit ite ke de ni tiendo kan ga ger ka Nasir ya jona mona a clear violation of 2018 peace agreement so ngo gen kor cha lat bo nyande ngo jo yen pangu ne content tegre kuma ka jin kirmi yadit ken yen de altala general le ano so ka yen de kono to kor yen to koro ala shuyen majur cho ay chuyen jago bajanak ka koro chuyen larno eba echa swele mayo che ne ko chana ka yen cha jona ka namno nanga unify for nanga tongomi ka log yen so yen ko le jokono chwa lia majur chwa de lele lawo duor mi bia ne ko te ka Nasir ke bia wit bia jada ka je so no me tactic ka kuma me le dane je so mi chikono ngajo me che korme talk me ya majur me anak ka cha de ni ka dia la re odor no re we ka Nasir chu to no chu Kɔaŋ Chorale kan wuri shal ka wono nya chu ka kan ka ban ka Nasir ni immediately chu wuda me mi shal ka kirmi yadi de chu goro no be wuda shal ka James Kɔaŋ Chorale be je kwanya la kuer ke governor dung greater penal state ko ngeje no ajen burum kan Nuer mo ka ngeje no Kɔaŋ Chorale Nuer mitre we ka Nasir so Nasir dor so be goro no be Nasir be jadak
benede konte ga Nasir ndial buga jako buka ga kam ken gore jen o shema na Kɔaŋ kanede konten la Nuer buga jako buka nyen so jen tactic dana use ene mission Nuer wangen kule left mi ken wanken lebeno tele mi shalo rabma me damar ke nyimar ke gwar mele de mi je already no longer she part of you so jen dana chitu wono mo so me chaja kwan che gorno benede ala konten ka kanto to ko gore jen o ben jen jagde jen dana te liu na dan temre week Nasir jen jagde jen bom dana kwana bom ka je ke helicopter ji Uganda kan jang ka kan warati jen coordinated michi kan da laka no buka Nasir buka na ka ke buga no da bukan ka joj so jen dan let kan mene riek mi chala no violation a clear violation ka 2018 peace agreement e chata kam den kir point kan da khriyo machar so bu kon mon gwasa me ko rayda na shoda lat pan kam de en gudde shal ka me James Kɔaŋ shorale kene commissioner dung Nasir County James Gatluak Lew Thiep by the way jen ramkel kaspele mayo kuäärä spele mayo jen kuäärä dini jen ka Nasir ngai kono paya kwanyene ka gwade dan ka jiram dan te dai wechu menetam alaro ay kullat gwaseme en commissioner Nasir County mente tinawon mlarana spele mayo jala do hen chen bijen order dana ci top shalok ko shente pin aspele maji chente pin kirma yadi tapin Dr. Riek Machar an order dana cha top wudi shal ka Kɔaŋ shorale ci commissioner Nasir County James Gatluak Lew Thiep che joko no shalok warga cha gorgwado me taye dane cha mat pinyane dial ajene che kula realeka kime kwa wudu shal keme James Gatluak Lew Thiep honorable James Gatluak Lew Thiep jaramanen me ya Kɔaŋ ka jen peace agreement dane cha tan so under that article pai konen gwata me anonene in exercise of power conferred upon me under the Article 98 of the Transitional Constitution of Apnal State 2011 and in reference to Presidential Decree number RSS RDJ 1122025 dated 19 March 2025. I, Honorable or His Excellency, so name a wargadan order and beka kuda mon wudu shalka mo James Kɔaŋ shorale okay agente ka wargam ko laro ka power ki boma cha kama ka shanka wal bangwan ka pai dok ron kina dangro de diech an wojeji ka power dana titin jin honorable commissioner James Gatluak Lew Thiep wargam che chutop jen woje commissioner James Gatluak Lew Thiep tene ka malakal so ken ben ka Nasir anyok kana gwada kana je kunyiran ramadan bakulu kwan either ramte ka Nasir ki ramte gwada anteten ko it will not happen so charge kulat gwaseme a core ki commissioner Nasir County James Gatluak Lew Thiep no share lokan order dan ci yorbe kata marka me cha yorbe ni ga 2018 share lok order bo konben ne ka Dr. Riek Machar beje kula ling biaram dan ko yen beje kula kwan but right now no so chawraje me cha kwen so let me read it out loud here. The newly appointed governor of Apnal State, General James Kɔaŋ Shorale, has suspended the commissioner of Nasir County, James Gatluak Lew Thiep. Gatluak Lew Thiep is a member of the Sudan People Liberation Movement in opposition as Mayo, led by First Vice President Dr. Riek Machar, who is currently under house arrest in Juba. The suspension comes amid tension within South Sudan unity government formed under a fragile 2018 peace deal between President Salva Kiir Mayardit and Machar. The agreement established power sharing arrangement at both national and local level. In an order issued on Friday suspending the commissioner of Nasir County and seeing
Governor Kɔaŋ cited power conferred to him by the transitional constitution of Upper Nile State and presidential decree appointing him as a governor by President Salva Kiir. So, and Kɔaŋ chora le kwanya Kiir me yadit alami bo binyin kanware. So chachu lara ndo chine igor. So chan rodo bo kuäärä jero yadana chalat kuäärä and la Nasir Commissioner Nasir County James Gatluak Lew Thiep jaramadan and chirajan wo chan rodo bo anyok good news kaje cha nyok mu kwany kaje ala governor dong sobat why army jejen bori kana matpinya no kaji kany ka why army keliw ka sobat state jaramadan la kuäärä ala governor so ajen shalingo wona na ko woni am cho na ko jok ani biata kamal ban yo jegum redien bye bye.